Pa ne znam, teško mi bilo što progovoriti po novoj. Mogu reći da sam Mogu reći da sam da sam ovdje sad i kad vidim šta ste vi napravili, strašno. I mogu vam se zahvaliti zato što mogu vam se svima zahvaliti zato što nismo mi sami ostvarili ovaj uspjeh. Mi smo to zajedno s vama i bili ste svaki dan s nama, gledali smo vaše videa, navijanja, davali ste nam energiju i tako da ovo smo svi zajedno napravili. Hvala. Čuo sam da neku pjesmu posebno imaš koju bih htio odmah za početak čuti. Pa što ti sam najavi da ja ne zovem čovjeka i da ti kažeš šta će to biti?
Pa mogu, pošto stvarno puno putujem i slušam pjesme tokom tih putovanja. I ima jedna koju baš uvijek poslušam, zove se Ne dirajte mi ravnicu, koju može bolje otpjevati u ovom trenutku nego naš Miroslav Škoro. Miroslav Škoro! Evo dok se dečki slikaju samo obavijest, David Klem se izgubio, pa ako netko zna gdje ili ako on čuje, neka se iza pozornice javi. David Klem. Mario, može potpis, imamo povlašter, molim. Mali Amerikanac, mali Amerikanac. Puno godina u Slavonskom Brodu sam nastupio najviše puta u životu. Vi ste moja najvjernija publika, ali današnji nastup, današnji dan je poseban u srcu svih nas. Kada čovjek koji je na vrhu pa će manje boljeti. Jer ja ću se vratiti. Dame i gospodo, čovjek koji nas je najviše puta razveselio na ovom svjetskom prvenstvu, vaš i naš, Mario Mandžukić. Da mu ne daje mikrofon da ne pjeva. Pa evo, ja ću ti reći, dragi naš Mario, i ne moraš pjevati, ti pišeš simfonije svojim nogama i tom svojom glavom kojom zabijaš golove. Mene zovu moja polja, mene zovu tambure. Prije nego sklopim oči, da još jedno
gospodina Mirka Dusparu da zaželi dobrodošlicu Mariju Mandžukiću i da još kaže nekoliko riječi. Dajte jedan pljesak i za gradonačelnika. Drage Brođanke i Brođani, dragi Slavonci koji nas gledate danas ovdje, isplatilo se dočekat našeg Marija. Mene je pripala ta čast da u vaše ime kažem jedno veliko hvala Mariju Mandžukiću, našim vatrenima, sport Republike Hrvatske. I to zaslužuje jedan veliki pljesak. A pošto Mario puno bolje govori na terenu i puno bolje pokazuje što misli na terenu, ja bih vas samo posjetio. Mario je rođen u Slavonskom Brodu, krenuo s nogometom u Njemačkoj i onda je napravio jedan veliki transfer, prešao u Masoniju, Bayern, i moram vam reći još jednu stvar. Mario je prvi Hrvat koji je zabio gol u finalu Lige prvaka. To je za pljesak. Ali nije on samo u tome prvi. On je drugi strelac naše reprezentacije svih vremena, a ima još vremena, postoji mogućnost da bude i prvi. Ali u nečemu je prvi. Prvi Hrvat koji je zabio gol u finalu svjetskog prvenstva u Rusiji. To je naš Mario Mandžukić. I hvala Mariju za sve ovo što sam nabrojao i za sve ono što će još napraviti u svojoj sportskoj karijeri. Ali mi Brođani moramo reći ovima ostalima za nešto što možda ne znaju o Mariju. Mario je čovjek, prije svega čovjek, koji nikad ne zaboravlja svoj grad. Mario je krenuo iz Slavonskog Broda i rado se u njega vraća. Jedini nogometaš koji je na svojim kopačkama imao ime svoga grada, to je Slavonskog Broda. Ali svemu to možemo oprostiti. Ali kad je izvadio zastavu sa Slavonskim Brodom, puno je Brođana zaplahalo. Mario, hvala ti na tome. Onda je nas natjerao da održimo jednu hitnu telefonsku sjednicu i donesemo odluku, donosimo povelju počasnog građanina grada Slavonskog Broda Mariju Mandžukiću. Za sve što je dao za ovaj grad, za sve što je dao za našu lijepu, za Republiku Hrvatsku, jedno veliko hvala u ime svih vas, u ime gradske uprave. Mario, očekujemo još dobrih rezultata, a oni su, koliko ja vidim, u najavi. Budi nam i dalje ovako dobar, budi nam ponos grada Slavonskog Broda i naše lijepe Slavonije. Još jedan put i čestitam i pozdravim sve dečke. Mario je dobio povelju počasnog građanina grada Slavonskog Broda, uz tu povelju ide i grb grada Slavonskog Broda. A ono što bi još rekao, a to je da će uskoro, ja se nadam, Mario, naš Ola i naš Rakitić naći vremena doći u Slavonski Brod da im postavimo ploče na našem korzu. Imamo još nešto, to moram pokazati svima vama. Mario to nije uspio vidjeti jer on je držao zastavu. Mi smo od našeg Majića naručili jednu sliku, ona izgleda ovako. Ovo je uspomena na Rusiju i na sve ono dobro što je Mario napravio za Brod. Hvala ti. A evo i Mario nešto ima za gradonačelnika. Što mogu imati bolje od hrvatskog dresa, želim ga dati vama zato da ga stavite negdje da ga svi mogu vidjeti, da nas sve sjeća na ove lijepe trenutke, zato što ovo nikad nećemo zaboraviti. A ja pogotovo ovdje neću zaboraviti.
sad da mi malo predahnemo, da ti slegneš dojmove od ovog pogleda prema Korzu, a da Škoro nešto otpjeva malo, ali može? Moje dojmovi se neće sleći još ne znam koliko godina. Može pjevati cijelo vreme. Skromni, jednostavni, ponosni gospodin Mario Mandžukić ne samo da je prvi u ovome onome, on je prvi hrvatski reprezentativac kojim je poklonio dres. Jedan veliki pljesak. Kako imate šesti naše pa izmeni cestu Kosovo. Sa mnom ide vojska veselna, svota mura moja kapela. Poznaju me i selo i grad, ja sam glava pravoslavska. Kad zaigra drnaš lagani, oče srce puknuto meni. Zašto? Uživa svoje uživa. Ajmo cure! Ili neki da se oženi. Ili neki da se oseli, djedovicu svoju ostavi. Kad bi prije umro ja za nju, Slavoniju moju ostavi. Ajmo dalje! Ja sam glava pravoslavska. Oče srce puknuto u meni. Poznaju me i selo i grad, ja sam glava pravoslavska. Kad zaigra drveš lagani, oče srce puknuto u meni. Joj, sad ćemo to riješiti. Dame i gospodo, Super Mario u akciji. Ovo malo dijete se zove kako, ljubavi? Ovo je Mihael iz Vrpolja. On ima skejt i malo plače jer je izgubio mamu. Pa molimo sada mamu da i ona dođe, nek se slika sa svojim sinom, s Mario Mandžukićem. Mama! Dođi po dijete. Ako ne dođeš po njega, mi ćemo ga preuzeti, nema problema. Nemoj se ništa. Od
skoči tamo, a? Ajde, ide malo Genić, ide da ga digne. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Gdje ćeš dole? Gdje ćeš dole? Ajde tamo na teplicu. Viši ovaj mali je došao. Hođi vamo. Ali ja nećeš ide dole. Ajde, sad će digne. Ovo se uvijek pretvori u skup u kojem u stvari svi ponovno pravimo nered. Ali najvažnija stvar na svijetu je da ipak ne zaboravimo zbog koga smo se okupili. Mario bi se vjerojatno svima nama potpisao ako treba, gdje god treba i na srce, ali tu je on i ovako i onako. Da vas molim za malo razumijevanja. Biće još prilike, ono što bi bilo dobro, da ga pustimo da se malo odmori, a da mu pokažemo koliko ga volimo. Idemo upaliti ona svjetla na svojim mobitelima, da Mario vidi koliko on je svijet ljubavi u Slavonskom Brodu, u njegovom brodu, koliko svijetli u vašim srcima, koliko smo borili sve ovo vrijeme. A kako je išla ova pjesma? Mandžukić Mario, tam se razvalio, na 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 na, naš super Mario, Engleze nabio, na 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 na, pjevamo svi ove noći za tebe, još jednom svi samo, Mandžukić Mario, tam se razvalio, na 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 na, super Mario, Engleze nabio, na 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 na, pjevamo svi ove noći za tebe, bravo! To se teško može opisati riječima. Fotoreporter se nije prao tak da ne izbriše miris Hrvatske sa sebe, to sam čuo. Jeste vi znali kakva je ludnica u Hrvatskoj dok ste tamo bili, jeste se iznenadili kad ste došli ovdje? Je li ovo nešto što ste očekivali ovih već 3 dana što traje? Pa to što sam rekao na početku, da mi ovo sigurno ne bi ostvarili, da nismo svaki dan A sad ako ti još nešto ne želiš reći, pozdraviti Slavonski Brod, slobodan si malo dolje stići od Morice, a Miroslav Škoro je odmoren dovoljno da može nastaviti s koncertom. Ja ću od oca, ako nije problem. Hoćemo li za tatu jedno? Biću ja ovdje, nemam. Ajde, hoćemo na cugula ja.
Zoka Bulić, jedan veliki pljesak za njega. Veliki voditelj, animator. Jeste spremni? Ajmo probat. Priskočit ću plotove. Uspjela! Samo